Gelingan, Kabiasnan, Tepangan. Iting sentro ng 2026 Outstanding Magalenyo Awards. Nung nuka rin, pera nga lanala ning lokal a gobyerno ning Magalang, reng 7 individual. Pakit maragula ambag king komunidad kayag naning pamagmasusi king 421st anniversary ning Balen. Agpang kang Mayor Malu Paras Lacson, kapag nasaning banwa-banwang pamamyegalal, ing kilalanan lareng individual apapakit excellence, dedication at serbisyo kareng miyayaliwang larangan na sasalamin king values na ning komunidad. Tepangan, pangabayani, asasalamin king values na ning komunidad. Thank you for raising the bar of excellence in our town. Thank you for giving pride and honor to Magalang. Thank you for showing us what is possible when courage, compassion, and integrity come together. Kabilang kareng pera nga laan dina Dr. Arthur Dairit para king Agriculture and Environment, Harvey San Miguel para king Arts and Culture, Ismael Reyes para king Banking and Finance, Dr. Jeffrey Lynn Ines para king Education, General Albert Magno para king Law Enforcement, king Overseas Filipino Worker kinilalaya Imaylin Dizon, at i-Ambassador Ruperto Dizon agewara namang posthumous recognition. Agpang king LGU, ing pamagkilalang iti, patuneya, king Gelingan, Kabiasnan, at dedikasyon dareng Magalenyo. We believe that progress is not only defined by or measured by the infrastructure or programs alone. It is most importantly, it is measured by the kind of people we produce as a community. So this real life impact yung highlight tamong yan bala mo itang papalto tamo nung nanuya klase ing Magalang magparagul, nanuya klase ing Magalang na mag-nurture kareng kayang kabalen na atin la palang liwang expertise na i-contribute da mo kayong balen pati na rin kayang liwang lugar na king larangan na ning karelang in field of interest ne. So, kayag naning balaw sa development ning Balen, manatiling maulaga ing pamagpanatili ning integridad at core values dareng tao kit. Muna po dakal po salamat karen pong may natagan kini pong Most Outstanding Magaleños Award, karen pong department heads at siyempre karen awardees tamo. At karen kabalen tamo king Magalang sana maging inspirasyon niya ini na ma-engage tamo po king balen tamo emo anting may malen na ning Magalang no ne maging aktibo kaya katang partisipasyon bangkan ita tuloy-tuloy yung progreso tamo at abi-abi tayang akit itang burita mong kumbaga parasan datang ingaldo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.